Jasno odredite što ste odabrali manifestirati. Vizualizirajte i osjetite kao da ste to već postigli. Odaberite 5 karata. Najbolju kartu stavite kao početnu. Ona je inspiracija. Zatim odaberite najgoru. Ona vas štopa u ostvarenju željenog. Preostale 3 su vam poruke vaše duše, višeg ja, duhovnog vodiča. Ili kako želite. Slijedite njihovu mudrost i krenite u ostvarenje onoga što želite. Ovdje imamo caricu na prvom mjestu, što znači da smo sigurni, zaštićeni, imamo pristup svemu što trebamo. Poruka je pažljivo brinite o sebi. 5 pehara. Ona je najgora. Kaže da se trgnete iz negativnih emocija ili osjećaja gubitka. I krenite dalje sa životom. Promijenite perspektivu, gledajte neuspjehe kao prilike. 3 štapa. Vaš život je veliko prazno platno, budućnost vam je širom otvorena i čeka vas. Hrabro krenite, ne pustite zonu udobnosti. Što zaista želite? 7 štapova. Vrijeme da se zauzmete za svoj integritet, to je ključno. Zalažite se za svoja načela. Ostanite vjerni sebi, usprkos kritikama i preprekama. Nagrada za to je uspjeh i samopoštovanje. 3 pehara je karta karizme, znači zračite svojim autentičnim svjetlom, stvarate pozitivnu energiju i njegujete svoje talente. To je to.